бародарои азиз, ҳуҷҷатотон тамом шуда ва хоҳиши гузаштани граница дорен, пас ба Акай Муҳиддин муроҷиат кунед. Акай Муҳиддин зиёда аз 7-8 сол аст ки муҳоҷирони тоҷикро аз Москва гирифта ба Қазоқистон мебара меёра, яъне хатти сарҳад Москва Қазоқистон. Одами беҳад боваринокай, айноми мо ҳатман саломаш бирасонед, иншоалло бо барои шумо тахфифҳо ҳам мекунад. Ассалому алайкум. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон, падарон ва модарон, бародари азиз, ҳазор раҳмати калон мегӯм пешакӣ барои дастгириётон, барои суханҳои хубтон, барои лайкотон, барои комментариётон, барои ҳамаи чиз хулас ҳазор раҳмати калон. Ва имрӯз бародари азиз дар дасти ман МРТ барои мо як хоҳар бениҳоят муроҷиат кард ва мақсад бемор будааст ва дар Тоҷикистон табобат кардааст ва мо хоҳиш кард ки аввал МРТ кунем ва мақсад ҳамина ба дигар давлат роӣ кунем ва айҷа табобат шаванда ё нашаванда ва чӣ қадар маблағ дар корай атфеча мо бояд ба анами хоҳара бирасонем ва барои анами кор анамо хоҳар маблағ надошт. Алҳамдулиллоҳ ба ёрдами бародаро 1100 сомон мо МРТ кардем, сарша, миёнша ва саршай бо инами стумураша, гарданша. Хулоси гап ҳамин хоҳара ин раҳгардон буда рӯз ба рӯз айпоча мондеста ва дарча рости гап духтурои Тоҷикистон гуфтаншон ва морам гуфтанд ва ҳамира қабул накардаистанд ва мо бисёр камбағалам ва мо бисёр хоҳиш карданд ки агар шумо имконият дошта бошед як бор дигар ҳамин духтари мара МРТ кунен ва мақсад ба хориҷа равон кунен ва дар уҷа чӣ мегӯянд. ба хотири ҳамин бародаро мақсади гап кадоме ки дар Санкт Петербург қарор дора ё кадоме ки дар Олмон яъне дар Германия қарор дора, инстаграми мо мешава. бародари азиз, дар инстаграми мо бинависен, мисол ҳамин ҳуҷҷатҳоро мо шумо дар равон мекунем, диск равон мекунем, шумо барен ҳамин масъалаи ҳамин духтарака бибинем ва мо дар инстаграм шуморо падроб намефаҳмонем ки чӣ дард дора ва ҳозир метавонем ки хутон тамошо кунед ва бифаҳмем ки ҳамин хоҳари мо чӣ дард дора. ассалому алайкум хоҳаҷон. хола ҳамин духтари шумо чанд бор мо дар интернет муроҷиат кард ва мо кӯмак хост ва мо ина омадем алҳамдулиллоҳ ба кӯмаки шумо. мисол шумо дар чӣ кӯмак дар кора, мисол ҳозираша ба чӣ эҳтиёҷ дорем, мисол чӣ кӯмак мо шуморо мекунем хоҳаҷон, чӣ кӯмак кунем? Кӯмак барои саломатии духтарон 10 сол зиёд меша ки ман давом мекунам. Камтар баландтар гап зад. 10 сол шуд ки мақифаи духтарон медавом, дар дардаш даво ёфта наметавонам. чизе ки гуфтанд дар ҳаққи ҳамин духтар чени зур ҳастам кардам, ман ҳамчун модар чени зур ҳастам кардам, айваи зиёд кардам натонистам. ҳамин духтари ман раҳ мегашт, соз буд, хушрӯ буд. Оста оста аз соли 2012 ман мехел поша кашта ра гашт. манам ира бурдум, советский бурдум, 3 маротиба уҷа ховондум. баниси прокуратура пушти баниси майбой пушти прокуратура уҷа бурдум, шаҳр чанд маротиба уҷа хов кардам. хай баъд суроғу пай кардам, адрес додан ман ҳаминҷада шашум корпус ба инҷа овардум. ҳамин соли 2012 ман ҳамин духтара ҳаминҷада ман солишда дубор хов мекунам. ягон тағйирот нест. хутон чикор падаршон нестана? Не, падарш ҷудо шудагӣ. хутон чикор ай напад? ман фарош кор мекунам. аммо чанд рӯз пеш динакати духтартон гап задем, гуфтанд ки мақсад ҳозир мо 100% намедонем ки 100% аниқ кардагӣ нестем ки мақсад чӣ бемор ҳастам, ба хотире ки гуфт маблағ надорем МРТ бикунем исус дигар чизоро ки ва касали ҳамун бемориш муайян шава. ва мақсади гап ки шуморо чӣ мегӯянд ва дар ҳамин чанд соле ки шумо тавбат кардаистем шуморо ягон бор гуфтанд ки ҳамин беморӣ тавбатшаванда ҳаст ё не, ё аниқ ва дақиқ шуморо гуфтагиянд ки ҳамин чӣ бемориянд? ягон кас гуфтагия? ҳаминҷа мепурсам, ман савол ҷавоб мекунам, ман мегӯянд ки ҳисоби саршай я миёншай мегӯянд я саршай мегӯянд. хай акун ман
هم چیزی که میگن هم چی نظر میکنن ما همورا میکنم چنین زورست من قرض قبوله یافته کدیستم همیره نیکی یکبون چیش نمیفهمم من که چی به این خیلش شده تایی باید فهمم های خواجان موزی من اسوستای را گردیم مونده آخه من کون رنجاگ میره و کنه که خیلی میره و خونه ده خیلی من میرم کاری عروس کار درست خونه ده آخه ای بامشو گرشو گرفتگی من خیلی بلوی کبشته میشنم میخیزه نمیتونه دیگه خودش رفته اول میرفت خودش بعد اساسا دیولا رو قبده میرفت دیگه نمیتونه ایشم رفته نقبه میرفته خواجان اوزی ما شما پول میتیم برای مثال MRT کردن برای همو انالیزشون گرفتن و امیار ما میگیریم یک اگزمپلرش روسیه روی میکنیم یک اگزمپلرش گرمانیا مثلا هر طرف ما دا اتفیل بیایم مثال توش تو همین چی بیموریه و پشتی چی هم خیلیش دسته و ما میبینیم مبلغش چقدره انشالله همین وقتای نزدیک ده دستگیر تو میکنیم برای که ما شما را هیچ دستگیر کردن نمیتونیم برای که معین نیست که چی بیموره و برای چقدر مبلغ در کره و خاطر همین ما همون مبلغی که MRT کردن در کره چی چیزی که در کره ما شما دستگیری میکنیم و همون کپیاش هم میگیریم و گرمانیا روی میکنیم روسیه روی میکنیم شما روزی همین چیزا خودتون خدا برکتتون اگر همین در دختری من شما درمان یوی من از همین توسمان میدارم همچون مادر شما با الله تعالی میسپارم پروردگار شما نگهبان شه و دستی که من نبینیم کسانی که در همین دختری من خیر میکنه خیرش به درگاهش قبول کنه هیچ کس رنگی همین دختری من رنگی و چای همین غمدان من به زندگی دخترم سوختگیم دادن انشالله بسیار هم برادرایی که دستگیری میکنن خدا خواهد ما اول معین کنیم که چی بیمورن تا بچه‌مانده هست نیست و انشالله خیلی کوشش میکنیم تا خیران همی زوره که ما میرسه چی کمک در کار باشه انشالله و دستگیری برادرای یاردم تا میکنیم خواهد جان و مقصد دختر شما میدونن همین کمک پولی که ما میکنیم از طرف همون فرزنده هست که دورای پدر مادرشون هم مثلا دورای زن و فرزنداشون مثلا در حق همه دوگو باشن که خداوند در کسب کارشون برکت بده و انم خیلی آدمایی که مثلا خدا نگهبان شه شما الله تعالی دختر در من داده من به شما میسپارم ان شاء الله امانتون اولش خداوند به شما ان شاء الله دستگیری میکنیم خدا جان خیلی ما میریم موزی MRT میکنیم و مثلا میبینیم کپیاش هم میگیریم روان میکنیم خیلی یه ماه پس 20 روز پس چند روز پس که اتفیل ما بیاید من خدا جان خیلی شما درک ما دوگو باشه خدا نگهبان شه و تنو کشایش کارتیتان الله تعالی خدا نگهبان شه شما به حضرت بودین بلا گردان میسپارم خداوندی کریم عزیز بزرگای شهیدان او روحان خوجای خدیر حفظی گذشتگانو الله تعالی نگهبان شه و شما و پروردگار عمری دراز تنی صحتیتون و خیر کرگیاشون همه حقتون به درگاه قبول کنه خداوند و همین دختره که من یه شفای کاملت کنه و شما خدا نگهبان شه و همه تان در امان خدا باشه